asal kadam ho asih nanglik fan sampai arti pun nanglik tumsi lah khela puthak sampai ke bipon lo kalang alasi laso khela puthak aron atang koson lo la penanong koson son mang tum tham pachini ji ma oh lasong bong khela bang lasong lo aku penta ini karbi to mangke rongru parongru kudu bangke karan ke patu kudu laso karan ke patu bangke isi aku bolong mungko si bipo ala suhut ke dari tengah hamu ben sepatu nai kalang la isi aku bolong mungko si binai la mungko polo de la pumun ko na po mungko kepo de la pu inu si la tung la mungko ke bang bong sila tung ron po laku mama kelong ke ong bang lalu dia lagi ke hai Kela mana kiron kela. kalang Wakbong kela, wakbong kela budak. kopia khela la pu ahok pe pachini thate Ini ke karan budak pualong malong ke wakbong kela. kalang di ta acha choro lo do malang li fan sampai kadam lo sa pinindak mang ke kopi bang se mane explain pon mane pachini pon la so dim long ke kalang longli fan mane konjak ya kalang asih dak demo pen sampai pachini pon hedi na hai koson son se mane hedi kalang pon la no longli mukha ingrai te titi mati kalang arbe jango te longli ingrai te te ani kan bang son si ingrai bom lo te isia por bang ke longli bang ke mane abi bom po kalang mane so long so tiki lo bulo kalang long kheti la tiki lo bulo ta ngada sok lo ta ni bu free ni ne do te di mati kalang komon dang sila jablo te la claim po la so ase lo bo kalang so bu free ne ke kat ji phan hai kalang lo मिशन लो बंग के अलान तुम समय पचनी पॉन जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत करता हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। सो गाइस अभी आप सबको दिखाने वाला हूँ तो KYF में क्या क्या चल रहा है अभी नज़ारा आप सबको भी दिखाएंगे। जो गाइस वीडियो में बने रहो देखने के लिए मिलेगा सब कुछ। तो जो लोग चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाला वीडियो आप सबको तुरंत ही मिल पाए। सो गाइस kadang kau fasa kadang putar mana nang kemas me bang lo kaprega video long nasi don tum non bang edi nang kemas tame peklang pon po pinindak KYF long sami kopi pi si ke klem dam la pendak mohor tame kemana peklang pon po la se edi pini bang ke lang mi pigji la sinang kemas tame peklang pon po pusi body pon po nang peklang pon po pujal hadi la sinang lang mo ke ceng men ke juran jong sinang tum nang channel long ke bang ceng nang channel subscribe nang an sosial video same nang tek pon long po la se peder repi me hadak la lang pon na ape nilim pens nang kemas tame chone rig lo kadang kau fasa me dak bang peji fansi kalbi jutang hello ili kaya isi cetelo lah sini tuh sampai cetong pupu sini lim sampai jing cinu lo sini lim sampai kata apa karbi youth festival kadom pa jadi lo kadom lo lah si abi kau nalang dulu mama keceng mengkijuan lah sini tuh sampai peklang po kalau mau kemana तो अभी हम लोग आई लव तारा लंगसो से आगे और जा रहा हूँ सबको दिखाने के लिए। सो चलिए सो देखो गाइस और यहाँ पर ट्रेडिशनल कैप देख सकते हैं आप एग्जीबिशन बाद में दिखाएंगे अभी आप सबको दिखा रहा हूँ अभी यहाँ का। सो गाइस चलिए अभी जाने वाला हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट मान की KAAC यानी कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट आप सबको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखा जाएगा। सो यहाँ पर ये देखो यहाँ से पानी आता है और यहाँ से निकल जाता है गाइस। तो अंदर जाता हूँ यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर है इरिगेशन का सारा दिखाई दे रहा है एक्सप्लेन करके देखा दिया आप सबको। ये देखो ये पूरा आपको डेमो करके दिखाई दिया है। ये देखो ये सब धान है खेत है। सो यहाँ पर देखा जा रहा है और ये देखो रास्ता इसमें और ये देखो और ये देखो सोलर प्रोजेक्ट यहाँ पर भी सबको एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा है। ये देखो डेमो करके और
पानी किस तरीके से बहता है तो ये हाल है। Pulo neta me ya dia rapan paklang bo puja lah yo guys. पक्का वो मिशन वो जो वो भी अपना ब्लॉग्स बना रहे हैं। तो साथ में ये देखो यहाँ पर सारा इरिगेशन का डिपार्टमेंट का किस तरीके से ये होता है ये सब यहाँ पर देखा दे रहे हैं। गाइस यहाँ पर आप लोग फोटो वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है दालिमेट कुंगरी आसेरियम, मतलब यहाँ पर जो है ये सब दिखाई देगा आप सबको। ये देखो ये सब देख सकते हैं। ये देखो क्या सामान से बना रहे देखो। ऐसे देख सकते हैं ये हो गया इरिगेशन का सारा डिपार्टमेंट का जो भी सिस्टम है इस तरह से वो डेमो करके आप सबको दिखा दिया है। ये सकते हैं ये आपका धान खेत में पूरा दिखाई दे रहा है। मशीन सब वगैरह मिल जाएगा देखने के लिए। तो इधर पर भी देखो सारा सिस्टम गाइस यहाँ पर डेमो करके दिखा दिया। ये देखो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये फार्म अब ये देख सकते हैं आप लोग पार्क अप। यहाँ पर देखो फार्म यानी कि जो भी ये होता है ना फार्म ये देख सकते हैं। और ये हो गया सॉइल कन्वर्सेशन डिपार्टमेंट। तो चलिए और देख सकते हैं गाइस देख सकते हैं वाह यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर का सारा ये दिखाई देगा। ये घर ये सब घर देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े फिर ये कि धान का खेत है और रास्ता भी देख सकते हैं। ये किस तरह से बनाया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा जाए फार्म पॉइंट इधर रिजांग हैम तुंगजांग हैम इजांग हैम हांगजांग हैम और रोंगमालचों एलपी स्कूल रिंग मिल और प्लेग्राउंड यहाँ पर लिखा जा रहा है। Orang malang ni fans sampai kadam lah. Saat penindak bang ke kopi bang se mana explain pon mana pacini pon lah. So dia belum mungkin. Pacini pon the cement is soil conservation. Kalang. Mana longli fan mana conserve je. Kalang. Nasi dah demo pen sampai pacini pon lagi. Lahai kesan si mana lagi kalang pon lah. Nasi lahai bang ke longli muka ingrai tu titi mati. Kalang. Abi jangan tu longli ingrai tu tu. Ani kan bang soal si ingrai pon lo tu isi apa bang ke longli bang ke. Abi bom pun. Kalang. So longli kam rai pen yang si itu so problem mas solve ji tu. Kalang. Isi bang ke tengki tengkal tu nak arum ke so bab. Donang kalang. Jadi bang ke itu kan tu kami tengki tengkal apa tu kami si kami itu nak mana bangcu nang tu. Kalang. Ini bang ke so apa bi tengki tengkal nang si itu kosong si letak pen sedami isi ali long. Kalang. So bang kan. Sedami itu mana cetak tibung ke tu. Kalang. Sebab tiap kan sampai alang li sampai pacini pon tadi kalang lah. Coro lo alang li. Apa nang liท่านได้มานางลิเมียน Limen MS Timu. Soil of Zenklem. กำลังเขาเป็นนางลีแฮมแต่ก่อนนั้นนี่ Ini division the cooperation conservation. กำลังน้องนางลีได้ก็ตั้งนางลีนู้นมานนนักกระดู Kita dulu ansur dam. Kalang ada. Bak trok ni tu kita. Waktu bang ini. กำลัง Ini ada sama. กำลังสุดแล้วเราเป็นเกย์จ้ะผู้อุ่นอันสมัยได้กับไปกลางปอนมาแต่ปัจจุบันปอนว่าเราให้บางเกย์อยู่ดิactually เราบางเกย์เป็นทะเลพลดีอีลีเขาเป็นเราให้บางเกย์อยู่ดิเราสิได้บางเกย์เราบางเกย์ไปกลางปอนเราเป็นผู้สมัยดูอุลังอยู่บางเกย์ Betul mana sama ni. Inong asok tiki dulu. Kalang. Inong kiti lahai tiki dulu. Tapi kita sok lu tadi bufi ini tu tadi. Kalang. Kau pun sila jatuh tu lah. Klaim po. So asyik tu. กำลังso buffy นั่นก็กัดที่พันเลยอะไรวะไม่เซียนแล้วบางแกนั่นจะมีปัจจุบันปอนjadi example kan sami jalan pen pun nanti sami dak ke hormon sami teknologi bamboo plantation apa ni forestation je dua lah masih lang pun nak apa hemtap mendu itu pakai semen kita ganti mulung, kita mau
गाइस यहाँ पर अभी खेल हो रहे हैं, कौन सा खेल? Sartung kadam ho. Laso pathua men nang tum pachini ma. Kopi ka? Karon ka pathu. Acha laso anong ei ko son son khela putha ka sap suthan pachini than laso khela. Ilong avede do te hala do no. Humpo. Okay. Ki hai ko son pang thek bo mane? Hai bangela ko mama ta ham ke bang. Lasi ki hai lo. Apen ko ana round si khela pa dulu la. Anon mane first second round rampo. Ko ana round ano padu. Ndeng. Patil anong ei ko anano ke pike. Chine de. Kalang ma. Acha acha. Nang tum ka pathui si chong hong ding lo. Acha. Ase. Atum ban arjun alang tum same ka pathui tum lo di. Anana pene nani tum ke. Kalang ma. Utal ma. Nihan Don Suri. Okay. Ka pathu pe ka di nang tum same. Pathu tang lo. Acha acha. Mane arijal yang belang. Mane around do lang di. Acha acha hai tang lo di keceng around na bang ka. Kalang. First round jit liya hai. Churo lo. Puya, ang tum sai ke sai ke lang ate. Ke hai. Lai di mane ke tok ke lang tum. Asal kadam ho. Ase nangli fan samay arju nangli tum sila khela puthak samay ke bipon lo. Kalang alasi laso khela puthak aron atang koson lo lapen anong e koson son mang tum than pachini ji ma. Lasong bong khela bang lasong lo. Aku penta ili karbe to mangke rongru parongru kudu bangke. Karam ki pathu kudu. Laso karam ke pathu bangke isi ako bolong mukho phosi bipo. Ala suhut ke dari pene tesukom bonga the timura the Kalang hamu pene arlonga susu lai pen sepatu dan mana bangke ala adina kai bang jikla bomasi awak bang hamu pen sepatu nai lai sia ko lo mukho si binai la mukho polote la pumun ko na po mukho kepo ke la pu inu silatung la mukho ke bang bong silatung ron po la ko mama am kelong ke ong bang lalu de lai ke hai lo di lapen. Acha dada agop bang ko ano da ke do kupu pen agop bang ke aku bang ke la pu gop crane kep di kep dulu lapen la around same do ko ana deng pen mong si mana la itu around bang ke la puron bon amu inge tiga bang ke ciron bompo enggak itu la pura bayong se amu beda lo apuna bang kamu dolang pura halas se hai dat po pare aro laso around bang jut po pare aro mo kapang cheng thui aro next around bang bang cheng ya bang ke la so amu angko la son thon si khela tu ko pathu tu ke cheng hoda son ke ron po enggak la ta ko mama amu ke ong kilong ke ong bang la winner dam kalang ki hai lo lagi anong e nang tum kan ne ki bi ko anong ya bang ke dong phatong second round phatong se bi kalang la so nong ya bang ke phatong bang suri ke thong second round bang suri ini enggak third bang ke suri si la so jino bi lapen dak ka khela ji ani hang tum same dak anong e mane long pon po he lapen dak ke cheng si la pu api ta nang kok dak mane amen ti bidun jat bu same anam nang kok kanan lo anam en duma la so bang ke abi no anam di bedi ke hawar tin pen si ke bang kalang ajum tin pen si ke bang si bani bam ba phatu toy lo anam ta nang ni lo ke di kalang churo la si wana pot pen si aro around next round bang pathu pon po no next round bang ke ni tum suran ke jok po lo la si baji ke thom pen por phai ke thom men lo dang ko cheng thu po di kalang churo lo alang ni tum same pa nang pachini pon po la si alam su pe am same next round bang thelong po di churo lo kadang kurang ko churo alang ni same ta churo Itu tang sudah aja. kalang ta churo Itu karan kela mane kiron kela. kalang Ke wak bong kela budak pu wak bong kela budak. Kopi khela la pu ahok pe pachini thate
ini ke karan kuda puan lo malong ke wak wong kela. Kalang di, tata. Coro lo. Nih, biasa ni. Terang saho. Nih. Coro lo.